producer bo ni benshi. Sasa turatangiye. Va magambo. Va magambo dutangiranye. Today is my birthday. Uyu munsi ni isabukuru yanjye. And for the first time in 20 years. Ndetse n'ubwa mbere mu myaka 20. I'm not alone. Ndi njyenyine ngiye kwizihiza isabukuru. You see, I met someone. Nahuye n'umuntu. A man. Umugabo. A killer. Ndetse n'umwicanyi wo twahuye. Nyagasani. And soon he will kill me. Ndetse uwo mugabo araza kuza kunyica. Umukobwa. Yahuye n'umwicanyi. Uwo mwicanyi araza kumwica. Ninde? Kandi ngo ni ku isabukuru ye. Hey! Kudutangiye. Umukobwa yitwa Juno. Va magambo. It was supposed to be a holiday. Byagombaga kuba ari ikiruhuko cyanjye. Trip to San Francisco. Nabwo nari ndi muri San Francisco. To rest. Naje kuruhuka. I had to return to Vancouver that very morning, but icyo gitondo nagombaga gusubira muri Vancouver ni muri Canada, ariko narabihinduye. Njya gushushanya. Vision has sealed my fate. Uwo munsi nibwo nagombaga guhura n'iherezo ryanjye cyangwa se ibyagombaga kumbaho. Katurore barakwereka umukobwa yagombaga gusubira muri Vancouver yaraje San Francisco mu karuhuko ni muri Amerika. Uwo munsi umukobwa nibwo yagombaga guhura n'ibigomba kuzamubaho. Cyari igitondo kimwe. Umukobwa ari gushushanya yanze gusubira muri Canada Vancouver. Ari hakuri no mu ishyamba yari gushanyirizamo hari abaje. Ari Juno bari kutuvangira araho muri sanira yiti yasamye. Uwo mukobwa yari yagiye gushushanyiriza habaye kurasana. Bimeze bite? Habaye kurasana. Hari umugabo waje arasobanura umukobwa yari yagiye gushushanya yaje ngo kurya ubuzima ruhuke. Iruhuka ryanyu mujya ahantu hishe mu ishyamba kuruhuka, ubundi ibyo ni ibiki? Ko kuruhuka ari kureba filime za Kimomoroke. Umugabo waje nuwo yari ari kugenda arasa abantu. Umukobwa ari kutubwira ati nahuye n'umwicanyi, kandi uwo mwicanyi ari buze kunyica uyu munsi. Yahuye n'umwicanyi ate? Ndakwinginze. Amafaranga bakwishyuye ndaza kuyagukubira. Ndayagukubira ariko ntunyice. Umukobwa areba ni umushushanyi. Yabonye umugabo witwa Mark Dacascos, turamuzi. Kiga barakirasa. Mutwe uridunda ugaruka imbere cya Gabi cyo kubishushye. Gabi nuko yaparitse. Umugabo amaze kwica abantu yararize. Ikikwereka ko uyu mugabo ari ninja y'umugabo yarize ijisho rimwe. Ni umugome. Bize bite duhari ijisho rimwe. Hey! Umugabo ni umugome ari ijisho rimwe Yesu Kristo. Hey! Arangisha vayo. Saa kunino. Afata imbunda ashyiramo magazini ayinaga hakurya. Imbunda amaze gukoresha arayinagira turika. Bimeze bite? Uko tugatangiye. Umukobwa arikanga. Iyo ubonye umwicanyi nawe arakwica kugira ngo utazamuteza iki? Leta. Utazamuteza abo basengana. Umwicanyi azamusatira. Bimeze bite? Za kunino zisatira umukobwa. Amuha ikiganza. N'umwicanyi utuje udahubuka. Amuha ikiganza. Kristo Yesu akuzwe muko. Kandi nkubonye wica abantu aramukurura. Kobwa mwicanyi utuje yambaye barafinda style. My name mazina yanjye is Yo. Nitwa Yo maniga. Uyu mwicanyi ngo yitwa Yo. My name is Yo. Yose ubwo ni ibiki? Ni izina. Ibindi bihugu bigira amazina yoroshye. Fata umwana wawe umwite Yo. Umukobwa yindukiye abura umwicanyi. Nimba umwicanyi ari gise. Sasa umukobwa ariko bakugarure kuri uyu munsi wa none ngafite isabukuru. Nibyo ari kwibuka. Ati nabonye umwicanyi, uwo mwicanyi uko byamera kose iri joro ari buze kunyica. Zano 20 years I've been alone. Aturitse champagne yarajya shushanya n'ifoto y'umwicanyi. Banyishe n'ubundi nicyo nakabaye nifuza. Kobwa kucyifuza gupfa. And now ngubu you will free me.
ugiye kumbohora nipfire. Agiye kumubohora uyu mugabo ngo ni Freeman. Tugaruke Vancouver kuri uyu munsi wa none, aho ni muri Canada. Ejo bundi rero mumbaza ngo Rocky ngo ko filime zawe tutari kuzibona, nari ndi muri kano gace Vancouver hafi aho. Barakwereka wa mwicanyi twabonye yiyisiye muri Vancouver. Nimbasha guhiga wa mukobwa batubwiye, wa mukobwa atubwiye ati nabonye umwicanyi umunsi araza kumpiga nyice tu, atari ko niyo banyica ndaza kuba mbohotse nge nta kibazo mfite. Ari umuntu wabayeho n'ubundi ategereje urupfu. Umusore yaje ku kibuga cy'indege. Hello? Hello? Bite bite. Could you open your case, please? Wazana igikapu tukagusaka please. Abaha igikapu ku kibuga cy'indege barebemo. Urukapu runini rumwicanyi mubonye ubona ari agasore k'akabogari gasa nka Rocky, usibye ko murusha fresher. Ay nasore ndo umupapa mukuru sha kureba. What is this? Ibi ni ibiki? Clay. Ibyo ngibyo ni ibumba. You're bringing clay into the country? Uzanye ibumba mu gihugu cyacu? Ndi umupota cyangwa se babandi nyine Good plots are made from bababumbye. Ndi umubumbyi. potter always makes his own. Ati umubumbyi mwiza yizanira ibumba rye, ntago ajya ahantu ngasanga ibumba ryaho. Lump it into small pieces and carefully sift it. Ati ubundi ushaka ibumba ryiza ryorohereye ukarizana. Yaganirije umukobwa uri ku kibuga cy'indege. Umukobwa arombega umusore mwiza usikasa nka Rocky kimomo. Umukobwa ararangara, umusore ni umwicanyeje mu gihugu azanye ibumba ariko ari kuvuga ngo ni umubumbyi. Why be breaking that record at discounter? Is there a problem here? Hari ikibazo hano mufite. Umukobwa yari yarangaye ariko umusobanuriye iby'ibumba. Thank you. Ay murakoze mwigendere. Mbega iboga uzi ko usa nka Rocky. Umusore yinjije ibumba mu gihugu, ese afata imodoka. Kumbe dore rya bumba yazanye mu gihugu cya Canada. Arabanza arakata kuva muri Amerika ujya Canada ni hafi. Agira cya muri rya bumba hasi hari ibyari birimo azanye mu gihugu. Bimeze bitari intwaro. N'umwicanyi by'umwuga. Nubwo abeshya ngo ni umubumbyi by'umwuga. Kumwe n'abandi bicanyi. Modoka. Still using a different gun for each job. Ese buri kazi kose tugoye koresha imbunda zitandukanye. Mbega ntago ajya akoresha imbunda kabiri. Iyo amaze kukurasa imbunda arayituritse ayitunga. Back where? Go ahead. Komeza. Pull the trigger. Kurura imbarutso ndasa ariko mwana nabicanyi bagenda bakinisha imbunda. Ndashaka gusubira mu rugo. You have no home. We nta mu rugo ugira. Pull it. Akurura imbarutso biranga nta sasu ririmo. Nabicanyi baba bari gukina nyine bakinisha imbunda. Nuko abasobanuzi bakinisha mikoro baganira. Happy with the San Francisco killing. Uriya mukobwa kuki utamwiciye San Francisco? But the father is an old lion and he still dreams of conquest. Shimazaki. Ndagira ngo mve amagambo. Aturiya mwihungu wiciye muri San Francisco yari afite papa we. Papa yitwa Shimazaki. Sasa uyu mwicanyi wibuke dutangira filime umusore yarashe yambaye ikote ry'umweru. Nguriya musore wishe afite papa we. Ngakuriye organization y'abagizi ba nabi. Papa we yitwa Shimazaki. Urumva kwica umwana w'umugizi wa nabi, umugizi wa nabi ntiyaguhereza. Now he is here in Vancouver. Uwo mugizi wa nabi yitwa Shimazaki ari hano muri Vancouver nawe. Haturoye tugaruke muri Vancouver City Hall. Abariyo unzi y'umujyi. Yeah, Detective Nita, Detective Forge. You Detective Mayo in Forge. He's your new boss, You know boss we mushyashya. along with everyone else. Mugiye gufatanya n'abandi. Akurino. Gentlemen, thank you. Murakoze. I introduce you to Mr. Shimazaki. Reka mbahoze na Mr. Shimazaki wa musaza batubwiraga muri aho. Shimazaki is here as a Japanese citizen who, as he puts it, wishes to avoid any unnecessary bloodshed. Uyu mugabo yahemukiwe yiciwe ariko aje gukora na polisi kugira ngo yirinde imeneka ry'amaraso. There's a kind of, let's say, a cultural liaison. It's because of his efforts that we have the opportunity to discuss this situation with Mr. Shimazaki. Niyo mpamvu tuyoga na situation y'ibibazo byabaye by'ubwicanyi ku mwana we na Mr. Shimazaki. Shimazaki arahaguruka yaje kuri polisi. I am Shimazaki, Yitwa Shimazaki. board of 26,000 subjects and leader of the Hakushin Society. Nyoboye Hakushin Society. August 4th, in San Francisco, my son died. Mungu wanjye yapfiriye muri San Francisco yishwe. Wamwicanyi niwe wamwishe. Unworthy death. Yapfuye urupfu rudakwiye. An assassin. Umwana wanjye yishwe. Dore umwana wapfuye nguyu. Yishwe na wamwicanyi witwa Yo. Uyu musaza kandi ni umukire cyane n'umugizi wa nabi. A woman who lives in your city witnessed the murder. Her name is Emu O'Hara.
Emo Ohara umukobwa utuye mu mujyi wanyu yabashe kubona umwicanyi wanyiciye umwana. You will not interfere. Ndagira ngo n'abapolisi mbiyame nimba ngiye kureba umukobwa wabonye umwicanyi nka polisi nimuze kubyivangamo. Nyagasani ndagira ngo mve amagambo. Ni ukuvuga ngo uyu musaza urano bitewe n'amafaranga afite n'uburyo wamuzaye we abagizi ba nabi aza ku cyicaro cya polisi akabwira polisi ati umuhungu wanjye yishwe. Ndabiyamye nk'abapolisi ngiye gushaka umukobwa wabonye uwanyiciye umwana. Abapolisi ndabiyamye ikirego cy'umuhungu wanjye mukivemo. Mbega nihorere nimba mudashaka ko noneho amaraso ameneka. Uyu musaza arahumura we aza kwiyama polisi. Polisi bakikanga kandi. Uyese mwandikira tugenda ushaka uwo mukobwa yitwa Emma Ohara. Genda ushaka uwo mukobwa Emma Ohara. Uwo mukobwa niwe wabonye umwicanyi. Tricky political situation here. Turi muri situation mbi cyane hano. The man who murdered my son is here in your city. Umugabo nanone wanyiciye umwana ari muri uyu mujyi. Killed a witness. Yaje kwica uwo mukobwa wamubonye yica umuntu. She saw his face. Kuko uwo mukobwa yabonye isura ye. This is his code. Code. What kind of killer is he? Uwo ni mwicanyi nyabaki. He belongs to an ancient Chinese warrior cult called the Sons of the Dragons. Ati uwo mwicanyi agira amahame agenderaho. Iyo wamubonye yica nyuma aza kukwica. Ati uwo mwicanyi n'umwicanyi ubarizwa mu bita ngo ni ba Sons of Dragon cyangwa se abahungu ba Dragon. Uwo mwicanyi niko gatsika barirwamo. Is their executioner. Niwe mwicanyi wabo. Single man. Very powerful. Ni umugabo ukomeye cyane. No other. Right. Nta wundi umuhwanye nawe. Sounds like a fucking video game. Mani ndumva ibyo bintu tubwira ngo gatsiko gafite umwicanyi ari nk'ibintu tujya dukina bya video game. Attack of the Yakuza killers from Mars. Mani wagira ngo ni za filime tujya tureba zitwa ngo Attack on Yakuza. Come on. Kabigira imikino abapolisi. Joke, gentlemen. Mugabanye imikino basore. Roots of the Sons of the Dragons are very old and run very deep. Ako gatsiko kitwa ngo ba Sons of Dragon ni agatsiko kamaze igihe kinini cyane gakora kabicanyi. Overthrew the Chinese emperor and instituted the reign of terror. Ndetse kabayeho kera guhera mu ngoma za kera z'abami kugeza n'uyu munsi agatsiko karacyabaho kabereyeho gutera ubwoba. Destroyed all but 5 of the monks. Katangijwe nanone n'abamonko batanu cyangwa se abantu b'ababudisi babandi twita ngo ni abashawurini. Being the guardian of the Chinese people struggling. Ndetse babiyita ngo ni abarinzi ba guardians of Chinese people. Ni abarinzi b'abantu b'abashinwa. The Freeman. Bagira umwicanyi umwe buri gihe ubiciye avuyeho bagashaka undi. Uwo mwicanyi wabo yitwa Freeman. Niyo mpamvu iyi filime bayise ngo Crying Freeman cyangwa se umwicanyi urira. American, Japanese, any color, any race. But he's always the dragon, always the same man. Ati abo ba Dragon iyo bagerageje guhangana n'abayapani bakunze kuba bahonganye cyane abanyamerika iteka umwicanyi bakorera akazi aba ari umwe ariwe bita Freeman. Ariko Freeman ntabwo bisobanuye umwicanyi. Nuko umwicanyi wicira ba Sons of Dragon we bamuhimbaga ngo ni Freeman. They are fanatics. Shoot them. Musaza rero bamwiciye umwana arashaka uwo mwicanyi. You have 48 hours to find him. After that, well, you have been warned. Mbahaye amasaha 48 kuba mumaze kubona uwo mwicanyi mu munzanire nk'abapolisi. Bitize mbahaye gasopo ntimubyivangemo ninjya mu bintu. Abapolisi umusaza araza akabiyama akabwira ati wanyiciye umwana. Mbahaye amasaha 48 mwe mumubonye nyuma yawo ndamwihigira. Kumbe wamwicanya iyo nama iri kubera yahageze. We mbega yaje kwica ahereye mu mizi. Bahanganye n'abayapani n'abashinwa. Uyakorera bitwa ba Sons of Dragon. Katrori. Baje kunoje inzu. Wamwicanye vayo. Kunama nuko wabona ariko. Bamwise Freeman. Avayo. Azana na mugenzi we. Mugenzi wa zano hakurya hejuru y'inzu akura yimbunda bazindeba kure. Zimwe zaba mudahushwa. Umwicanye ari hano. Katurori baje hamwe muzeshimaza kari muzeshimaza ki bamwiciye umwana w'umuhungu nimba nawe baje kumwica umwica igitabo gafite uburyo atambukamo ufite uburyo agendamo ukabona ko akazi kose aba ari akazi ufite uburyo agendamo n'umwicanyi w'umunyamwuga na Bibiliya igira ati akazi kose ukoze ukerekezaho umutima wawe n'amaboko n'Imana izaguha umugisha. Kumbe ariko kwica bitari mahehe ariko akazi kose ni akazi. Katurori hakurino kuri ya nyubako y'umujyi turi Vancouver muri Canada. Ejo bundi merutseyo anongezeyo niho nanakuye iyi filime. Hakurino uzashimaza kikuvayo abisha umwana we nawe bamuziye mbere yuko aza kwihorera. Umwicanye arabanza pima hakurino ku modoka yabo. Pima ku modoka agarura hakurino areba ba nyiri imodoka bari kumanuka. Ni muzeshimaza akaba afite abarinzi nk'icumi bamurinze wagira ngo ni njyewe iyo ndi kugenda. Yeah.
sasu imodoka arabanza arayituritsa bano barikanga kuri polisi bano bicaye batinya kuza kuhakwatakira mama we nuko bitangiye filime yacu faya ku nyubako y'umujyi wa polisi ikorera bo barahagusanga bakakurasa gusa uyu mwicanyi afite abarinzi be muzehe Shimazaki uramubona ariko agasura bamwiciye umwana mbere yuko yihorera nawe baje kumwica ya sisiteme y'abanyamerika dore ngo bahindura imbunda sasa mwicanyi uriya arongera turitse imodoka ku ruhande mwicanyi abinjiramo Freeman abinjiramo uyu nguyu yarangije akazi ke mwicanyi abinjiramo mwicanyi uri hano ni umunyamwuga wundi wari uri kumufasha akazi ubwo w'akazi ke kaba karangiye n'ubundi akazi kaba Sons of Dragon gakorwa n'umuntu umwe sasu faya mu gatuza kandi sasu rye bijyana n'umuntu yagahusha isasu sasu ku bagabo mambo vipi abapolisi bavayo mwicanyi arababona nuko tugatangiye bimeze bite faya masasi urihangana kumbe wa mukobwa yaraje kuri polisi bamwita Emma O'Hara uyu niwe wabonye umwicanyi polisi yari ivuye kumuzana ngo ababwire umwicanyi asa gute umwicanyi dore ngo wararenze dore nguwo dore ngicyo nguko ko kigenda cyicanyi avuye kuri polisi kurangiza abantu yarashe na wa muyapani Shimazaki mu mutwe kandi yamwiciye n'umwana bivuze ngo uyu mwicanyi ntago yikoraho mwicanyi udatinya kuza no kuri polisi dore umwicanyi nguwo dore nguwo na masike mu mujyi n'imbunda dore ngicyo yanyuze kuri wa mukobwa yigeze kumubona bararebana umukobwa aramubona mwicanyi naga yambunda hakurya yorana n'igisasu imbunda iraturika kureba umukobwa yo umukobwa yaravuze ngo yo ni izina ry'uriya mwicanyi yarabyiboneye tuvuye hariya tugaruke hakurino yaparitse ka kamodoka kake DJK parikana The Yakuza will think twice before they return to China. ati abayakuza bagiye kujya batekereza kabiri mbere yuko bazagaruka mu Bushinwa kuduteza ibibazo abayakuza barayapana It is as it should be. yamuzanye anavuye kurasa abantu muzanana asa nk'aho ari we umukoresha umuhereza indi mbunda uyu musore akoresha imbunda ku bwicanyi bumwe bamubwiye ngo ni ukwangiza Do it quickly, ubikore vuba without thought. ntukushyiremo ikosa na rimwe nimba agiye kwica nde noneho umusore agira atya amuhaye imbunda akuraho icyuma ndakoresha icyuma uyu munsi nta mbunda nshaka uyu musore mwiza utajya uvuga menshi ariko ni umwicanyi nyine umubonye utamuzi wamwibeshyaho ukavuga ati uyu musore kasa nka miseke igoroye ni njye twasa nka sherifu w'umujyi uwo nawe ni njye twasa nka kimomo uwo nawe ni njye nta musore ni ibogari rwose asa nk'akarere k'ibiyaga bigari ako nako ni njye ako nino turore hano hari inyubako ihari umusore noneho nimba aje kwica nde irimo umukecuru mbega ntabwo uyu musore ajya aruhuka mbega uyu mwaka afite akazi kenshi kandi gakomeye ni ukuva kwica bamwe ahita aza no mu rundi rugo rw'abandi kwica noneho nimba uyu musore aje kwica nde hari urugo yajemo mbega afite akazi kenshi zamuka hejuru nshyira mu cyumba kugera mu cyumba kiri hano ndagira ukurikire filime aba yambaye na neza yatebeje nta bya bindi uvuga ngo uriya muntu ni ingegera asa nk'ibandi aba yambaye ibipoketi oya aba ari smart ku gakote ku gakaruvati ubundi akajya kwica abantu neza asa neza ari smart
umusore kureba hano inyubako arimo yabonye umukecuru wari uyirimo yayisohotsemo. Ni urugo rwiza cyane, kumbe ni ya nyubako wa mukobwa wamubonye yica abana bamo, bamwita Emma O'Hara. Uyu mukobwa rero yakoze nikosa namushushanye. Uyu mukobwa yaranshushanije, nashaka kuzaneza leta ngo leta imenye isura yanjye. Yasanze umukobwa yaranamushushanyije. Umukobwa yaje kuri polisi nta kintu na kimwe nzi. So fast, yes I know. Mukobwa uretse She doesn't seem to know much of anything. How about we go over her deposition to the San Francisco police once more? But nothing in this deposition indicates that she ever mentioned Yo. none wa mukobwa ni mbakana ko mwicenye utamuzi ku cyo abonye mwicenye kunyuraho wamaze kwica abantu kuri San Francisco kuri polisi ukamuhamagara ngo Yo. Withheld critical information from the San Francisco police forge? If she has, it's a serious charge, Detective. Yo. Yitwa Yo. Is this a Japanese name? Ese iryo ni izina ry'Abayapani ubundi? Is he Japanese? Ni Umuyapani umwicenye. Baramubaza niba abonye umwicenye uyu mukobwa. Sawa. Free to go. But you see, you should understand. Nuko wakatwumvisha. O'Hara we. This Mr. Yo. Uyu mugabo bita Yo. Be a lot less gentle with you than I have been. Ntago ari buze kukwihanganira nkuko ndi kukwihanganira. We nakubonera kwica uwo mwicanyi. Niwe wamubonye. We'll end up dead. Biraza kurangira upfuye. Miss O'Hara. Madame O'Hara, One moment, uretse. please. Shimazaki gave us an ultimatum. The Yakuza want revenge. They want this killer. Umva nkubwire wa mukobwa we. Uriya musaza Shimazaki atarapfa yatubwiye ko agatsiko k'Abayapani kitwa Abayakuza nabo bifuza kwihorera. A lot of people are gonna die. Ntabwo dushaka kwameneka amaraso y'abandi bantu benshi. Tubwire uwo mwicanyi asate ninde. I'm sorry, Detective. Mumbabare detective. I want to go home. Nje ndashaka kujya mu rugo ntacyo mbabwiye nta makuru mfite. Umukobwa yanze kurega umwicanyi kuri polisi. Uyu mukobwa yarivugiye ati ngiye ndifuza ko umwicanyi yaza akananyica. Uyu mukobwa bisa nkaho yihebye. It means he'll kill you. Muko umwicanyi ari buze kukwica tu. Iyo wabonye umwicanyi arakwica nawe. Miss O'Hara, wait. Mukobwa O'Hara buretse. O'Hara. Mukobwa. Mukobwa bamuzanye mu rugo iwe. Mr. O'Hara. Mukobwa O'Hara we. You better have an official warrant if you intend to come into my house. Biraza kubasaba ko muzana ikindi gipapuro cyemerera kwinjira mu rugo rwanjye. They get an invitation. Ibyo tubyita ubutumire ariko. Arinjira. Wemerewe kwinjira mu rugo rw'umuntu bira mupango. But if you would like, we can check out the house to make sure it's safe. Uko baretse tukabanza tukazenguruka inzu yawe tukareba ko nta bugizi wa nabi urimo. Please, take this. Basi fata kano kantu. It's an alarm. Kano ni ka alarm. Wrong. You just press the button. Niyagira umuntu kwinjirira mu nzu ukande kano kabuto abapolisi turamenya ko watatswe watewe tuhite tuzi. Bamuhaye akantu ari bukande. Bamwise O'Hara. Which assured me that the police would be outside in the park all night. Umenye ko ijoro ryose abapolisi turi buze kurara hanze y'igipangu cyawe. Ugize ikibazo wakanda buto. There. Sasa ubu ni intambara y'Abashinwa n'Abayapani. Outside that night too. But I'm sure he would like I'm sorry, Detective. Mbare detective. You can't help me. Ntago wamfasha reka nigendere. Umukobwa ameze nka kihebe nashaka ko polisi mwinjirira mu bintu bye. Arinjira. Katorore. What all about my father, the judge, about his crusade against the mafia. Ati byari meze nk'intambara papa wanjye wari umucamanza yarwanaga n'abamafiya bahashye. Guilt I carry for his death. Byaje kurangira apfuye. Umukobwa ababyeyi barapfuye, papa yari umucamanza niyo mpamvu nawe yumva ubwe yakwipfira ntacyo bimutwaye. Umukobwa yinza aje mirimo umwicanyi. Umwicanyi yayiriwemo amutegereje. Umukobwa yarabanje ajya koga. Zakurino avuye koga bamwise Emma O'Hara. Eba kugira nasanga ya foto y'umwicanyi yayitwitse. Umwicanyi foto yayitwitse. Umukobwa yikangamo. Kurebana imbere ye mu ndorerwamo umwicanyi yahageze kare. Umwicanyi arimo indani. Kubona umwicanyi ari kwica ahita kurangiza. Umukobwa arabanza afata ka kantu bamubwiye tuze kugakanda abapolisi turi hanze tugutabara. Yakuboha yo umusore mwiza najya avuga turukuna bakanuye. Umwicanyi akura y'icyuma ukahita umenya gahunda imugenza.
ni uko kwica abari mu kazi nk'uko nanjye uri kunyumva mvuga ndi mu kazi kose nshinzwe sorry ndi kwigisha ubundi njye ndi nka mwarimu ufite uruhare runini mu gutuma abantu bamenya ibintu byinshi batari bazi uze ngo nkwiye agashimwe ndi nk'umwarimu wanyu hakurino mu rugo rw'umukobwa hari abaharaye bamubwiye ati abapolisi turarara mu gipangu iwawe kumbi mu mbuga hari abandi bahari hari umugore uhari uri kunywa itabi Out kind of late, aren't you? kuki kiri hanze maso iri joro bikibwishe There are two kinds of people who work nights. hari abantu b'ubwoko bubiri bakora nijoro Really? koko I never would have taken you for that kind. byebyo rero kuba wanditse ngo mbe ndi hano ntabwo ndibifata nk'igikorwa cyiza Very dangerous part of town tonight. ni ibintu bibi cyane kuba uri hano muri iri joro Wouldn't like you to get hurt. kandi sinifuza kubabara For the advice. koze kungira inama Do some. Forge, come in, Forge. Forge Forge, come in. Forge injira Forge ni wa mugore bakorana Forge injira hano hari umuntu mabonye mu mbuga Forge we ni umugore aramubura ari guhamagara Forge ni umukobwa w'umupolisi kazi bakorana n'umwunganizi we I always thought that death would be cold. ati urupfu naketse ko ruza rukonje Not like you. ntabwo nari nzi ko nakwicwa n'umuntu usa nkawe umukobwa ariryamira uyu mukobwa ameze nk'ikihe bategereje kwipfira n'ubundi yariryamiye aramureka mwicanyi biramucanga umuntu udafite ubwoba bwo gupfa nakiyebekazi n'ininja umukobwa yariryamiye nimba urunyica unyice I wanted you to come back. nifuzaga ko ugaruka n'ubundi kundeba nyagasani umusore yabonye ko uyu mukobwa ntiyigeze amuteza polisi ntari birye nta nubwo afite bwo gupfa ni wa muntu uvuga ati gupfa se byishe ndi umwicanyi amakote nimba yarayisayanaga he umwicanyi avayo dore tatuwaje yashyize ku mubiri uyu mwicanyi yaje aje kwica ku kantu mukibuke toka satani abazimu bashyi umwicanyi akure y'icyuma uyu mwicanyi yoherejwe ngo yice uyu mukobwa none do ndaje gatoreka ari bampamagaye mu rugo ndaje mwirinde sida mwirinde gukora ibyaha umukobwa wo kugira ngo akande buto atabaze dore ngo arajugunya ko polisi yari kumutabariraho umupolisi yaje imodoka umwunganizi we Forge Wake up. kanguka ariko kugira gutyo umukobwa bamushyiraho imbunda Quite a long time. harashize igihe kinini igezayo Like it's me, Nida. Anyone else? You didn't kill my men, did you, Ryuji? nizere ko mutisha umwunganizi wanjye Yuji I'd have to arrest you. byatuma ngufunga We don't kill cops ntabwo tujya twica abapolisi unless they belong to us. cyane cyane iyo ari abacu Cut to the chase, please. I don't like chasing or waiting. twe turategereje We want the woman. turashaka uriya mugore abicanyi baje gushaka uwo mugore aba nabo ku ruhande rwa Shimazaki barashaka uwo mukobwa babwire ninde wishe sebuja wabo ari we witwa Shimazaki Now, you back off, Ryuji, now. You don't Yuji urasubira inyuma ntaho ujya Think you give a shit about your deal? urakeka twitaye kuba twarumvikanye nawe wind up uyu mupolisi afite ukuntu akorana n'abayapani bano bagizi ba nabi I will be the boss in exchange for the Freeman's head. ati ndagira ngo umutwe uriya musore Freeman And that too, Blade? How did the dragons find him? Neither. We put you where you are. aho uri nitwe twagushyize wa mupolisi we
Hey, Hey, all you have to do is wa mwungarizo nibwo gikanguka Forge. we give her some truth serum. She sings an opera. You forget one thing, Blade. Wibagiwe ikintu kimwe. Not in Japan here. Hano ntabwo ari mu Buyapani turi mu ishaka kuyobora. Baramusinziriza. Yeah. Bicanyi baziranye mu Buyapani uyu mupolisi ngo nibo bamushyize ahari igipolisi. Bano barashaka Freeman. Freeman kumbe bashaka ari muri iyi nyubako. Barashaka umutwe we. Ariko mbere na mbere bazi ko baje kureba uyu mukobwa akabaha amakuru yaho Freeman ari. Mwicanyi waba Sons of Dragon. Turore. Kumbe iyo nyubako barimo abayinjiyemo. Mwicanyi yishe inshingano. Cicika. Hano harabaje ku idirishya bashyiraho ibintu. Bamena ikirahure umwicanyi arabumva. Mwicanyi arabumva. Hehe. Katurore. Mwicanyi icyo yakoze yahise yurira urugi. Yurira urugi nakicanye shawo kurira urugi. Harabaje mu rugo. Yurira urugi abicanyi barinjira. Bicanyi babiri barinjira. DJ Sami niwe winjiye na DJ Madiba. Bani kano gakobwa reka bari ngiye ugata ibibazo. Ni babiri. Uyarabumva. Sore! Bano kariki nyuma yabo. Imwe. Chuma. Kubgarib. Kasani. Giye kurasa umukobwa mu ngo Yesu Kristo turashize. Bicanyi uri hano ku kanya harundi winjiye. Yoji. Mwenyewe ufite n'uburyo yinjiramo n'uburyo batwayemo imbunda imbere yabo bimeze bite dore imbunda. Yeah. You are the Freeman. Le Freeman. Kurayimbona bamukubita akantu mu mugongo. Uyu mwicanyi afite mugenzi we baramujijisha munagira imbunda. Mwicanyi yisama gutyo. Mama we sasu byutse cyane urasa umwana arazikira kongera nandi tegurambo. Hey, mwicanyi abaho. Sasu. Hey. Katururi. Masasu umugabo yapfuye arasa ni bwa bukunda bwa automatique. Ndabuzi. Singenda umusivili. Katururi. Yaje kureba umukobwa uri hano. Umukobwa mu masasa arasiwe hano. Arasiwemo. The weapon you're holding is meant for her. Foaming her sa. Bamuhaye imbunda atuye umukobwa murangize. Foaming her sa. Kill. Mwice. Abamukuriye abayobozi baramubwira atuye umukobwa mwice bonye isura yawe atazakugezayo. Si umwicanyi yafashe imbunda bicanyi nta mutima bagira. Kure y'imbunda arangiza umukobwa amwice. Yeah. Ku mutwe. Mutwe w'umukobwa wakarasa. Umukobwa n'ubundi yarashwe yakomeretse. Bicanyi agiye kumurasa ariko umutima uranga muhora iki. Umukobwa nigeze amuteza polisi nta kibi yamukoreye. Oya. Mwicanyi n'ubwa mbere ababariye.
uyu bari umwicanyi w'umunyamwuga uhoraho w'abitwa ba Sons of Dragon. Ni ubwa mbere abashyizemo imiyaga yanze kumwica, yananiwe kumwica. Bimeze bite? Turore. Yabuze imbaraga ziciye umukobwa w'abandi. Icyo yakoze ahubwo ni iki? Yatereye wa mukobwa amukurayo, maze kwambara yasohokanye wa mukobwa hano. Aca kuri cya kumbe ntago cyapfuye, kumbe ntago cyapfuye, gikura y'imbunda. Kibura imbaraga zimurasa, wa mugore arinjira. Yapfayo. Kumbe yari yambaye antibari, bamuteye urwuma mu mugongo. Ehe, ni abayapani bombi bakoreraga Shimazaki. Ni bene wabo wa Shimazaki, wa musaza wishwe n'umuhungu we, bari baje guhora ku Bashinwa. Cya mukuremo urwuma, mukuramo icyuma. Baje hano. Wagomba gukora ko wamwishe, warenze ku mategeko. Uyu mukobwa nta kibi yigeze adukorera, nta nubwo ari umunyabyaha. Mwice, unaga umurambo hanze. Bino ntabwo ndibuze kukurega ku muryango wacu ko wari wanze kumwica. Mwice, mujugunye hanze. If you ever want to find me, remember the name Inamura. Wa mukobwa yingiye kugenda. Don't. Wimurasa. Atuzibuka izina rimwe ngiye kukubwira. Niyo magambo yabwiye umukobwa. Ati nunshaka uzibuka izina rimwe. Hakimura. Hakimura. Yabwiye umukobwa ati nunyenera ushaka kumbona nanone uzibuka izina Hakimura. Umukobwa ati mfite imbeho. Byagenze ute rero? Barakwereka bukeye bwaho. 3 days later I woke in the hospital. Hashize iminsi 3 nabyutse nisanga mu bitaro. My father died here before I had a chance to ask his forgiveness. Papa wanjye nawe yari yarapfiriye muri ibi bitaro mbere yuko musaba imbabazi. Night, sneaking out on a dare. I turned off the alarm and left the door open. Ati ninjye wari wasohotse mu rugo nsiga nkuyeho alarm y'umuryango. Papa wanjye abicanye binjiye ntiyabimenya nuko bamwishe. Brought me here to see him. And now Mary has come to see me. Ati umugore waje kundeba yitwaga Maria. Ni wari umurwaje. Mary, cyase Maria. Speak softly. Vuga gahoro. Sinshaka baturinze batwumva. Maria we. I need your help. Ndagira ngo umfashe. Ahita yongera arisinziriza. Abapolisi baramurinze uyu mukobwa ku buryo akangutse yababwira ibyabaye nyine agatanga ubuhamenya. Mr. O'Hara wasn't up to having visitors. Uyu mukobwa twari twavuze ko nta bashyitsi bagomba kumusura. Ease up on her, Nita. She almost bled to death. Barakwereka umukecuru yavuyeyo. Gusa umukobwa arabwira ati icyo nshaka kumfasha. These flowers need some water. Could you? Hano hari ahantu hari robine nakura amazi ra. Izi ndabyo nkazishyiraho amazi hakurya iriye. N'urwaje umukobwa. She wanted him to kill her. You didn't catch that, did you? Ese abonye ko uyu mukobwa umwicinya tugeze amwica. Yabishakaga. Ndashaka kumwica. Umukecuru ise azakura inaje gushaka robine ngo zino ndabyo zishyireho amazi. Nizo abasuye umurwayi baba bamuzaniye. Umukecuru ageze hano. Uriya mukobwa yambwiye atera ikintu nshaka kumfasha. Umukecuru azakura ino. Kuri telefone. Bayise ahamagara kuri reception y'ibitaro. Uyaramanuka ngo baramuhamagaye. Hello. Nita here. Nida ni njyewe uri kuvuga. Hello. Hello. Who is it? Ninde umamagaye?
uyu mugabo ninde umuhamagaye? Kumva abashinzwe umutekano kugera no ya telefone yakoreshwaga n'aho mugore wari uhamagaye yayisize arigendera. Ku kanya yari hano mu cyumba cy'umurwaza wari wasohotse. Ciao. Anything to report? No. Nta kintu gishya wampaho raporo ra wapi? Yeah. Binjiye muri esanseri. Wa mukecuru kwinjira muri esanseri ntiyahindukira, uriya muntu winjira agakomeza areba imberera. Uyu ntiyabitindaho aza mu idirishya. Nenida kure basaba na wa mukecuru Maria ateze taxi voiture. Gira hano yinjiye muri taxi voiture, urukweto ruramuje bakabigaragara ko urukweto atari urwe. Urukweto ntago rumukwira. Bisobanuye iki? Yesu aza yiruka kureba hano, kumva umukobwa yacitse kare niwe ugiye yambaye imyenda y'umukecuru. Baramukurikira, umukobwa acitse polisi. Wiruka umukobwa, hari abamubwiye bati nunyenera uzashaka izina ryitwa Akimura, ni wa mwicanyi. Barakwereka kuri ayo manywa abapolisi baje bakurikiye umukobwa. Forge wicara utuze ngenwari, bakurikiye taxi voiture bareba uriya mukobwa agiye hehe. Niwe ugomba gutanga ubuhamya. Mu nzira bagenda hari igikamyo cyaje katurore kivayo. Shinzwe umutekano bagenda barabagonga imodoka. Parika muri Muvezari bimeze bite? Yeah. Parika nabi. Forge kumba ari mu modoka n'umwunganizi wa Nida. Forge ngwino, fata akaboko. Forge ngwino. Forge modoka irakurumana. Modoka dore ngiraturika. Modoka yaraturitse. Forge akirimo indani. Bari bakurikiye umukobwa n'abashinzwe umutekano kugira ngo abahe amakuru abwira ati wabonye iki, wamwicanyi byagenze ute wa munsi. N'umuntu wabonye umwicanyi nyine tuba tugukeneye twebwe nk'abashinzwe umutekano, uduha amakuru yuzuye, amakuru atariho ivumbi. Ibyo byarabaye, barakwereka ibyo bibaye. Tugaruke ku kibuga cy'indege i Kanombe. Wa mukobwa yahise azi Kanombe. Bavuga Ikiyapani ntago nyibuka, narakibagiwe. In a sense, I had been. Yao had sent this man behind me. Umukobwa icyo gihe bahise muhereza ngo ubutumwa bwaho yagombaga gusanga wa mwicanyi yo. Basaga nkaho bakundanye. Bahise mu passport yuko ari umwongereza. Ndetse bamuha n'agatabo karimo abantu bakora ibintu by'ububumbyi byo kubumba n'amerekezo. Yitwa Hinomura na adresse zaho abari hajya. Umukobwa yahise afata indege uwo munsi. Behind. For what? I didn't know. Ati nanjye nafashe inzira ndagenda nkurikiye uriya musore, ntazi impamvu mukurikiye. Tuvuye ra tugaruke Shanghai, ni mu Bushinwa. Mu Bushinwa byifashe gute? Barakwereka mu Bushinwa yitwa Shanghai. Ejo bundi merutse mu Bushinwa hari abari mu kazi. Hari abari mu kazi ni mu Bushinwa. Bimeze bite? Nakubwiye uyu munsi ndakuzengurutse isi. Mbakuye muri Canada, nabajyanye muri Amerika San Francisco, mbajyana Vancouver, mbagaruye Shanghai mu Bushinwa n'ahandi ndabajyana. Hano hari uruganda ruri hakuno, abashinwa ruri muri Shanghai, bari mu kazi kose bashinzwe. Masasu mu ruganda bimeze bite? Masasu mu ruganda, arabinjiye baza barasa abashinwa bari muri uru ruganda. Arabinjiye barasa. Hey! Kumbe dore winjiye, dore akagongo. Hari uwinjiye afite igipfuko mu mugongo, dore inkokora. Winjiye kurasa abashinwa. Arabaje barasa abashinwa. Arabinjiye barasa. Hey! Katurore. Yeah. Arabinjiye barasa, bakure n'inkota, basa barangiza abashinwa bari hano. Abashinwa bakoraga mu ruganda.
Come here. umusaza yaje yakora atangira gusaba imbabazi. No, sucker. Look at me. Umusaza. I have a message for your protectors. Mfite ubutumwa bwo guha ababarinda. Listen. I am Hanada Yoji. Jye banyita Hanada Yoji. Of the Hanada clan. I declare war on the dragons. Ubu nkaba mbemeje ko nshoje intambara kubita ngo ni ba Sons of Dragon. War. Ntangije intambara. Will return to China. Imutama witwa Freeman nzagaruka mu Bushinwa nje kubarangiza. Nakubwiye ni intambara iri hagati y'Abayapani n'Abashinwa. Bano Bashinwa ngo yuke barindwa n'abitwa ba Sons of Dragon barimo wa mwicanyi Freeman. Umuyapani abashojeho intambara yeruye. Ati mbashojeho intambara mushake yagarara mu mutwe witwa Freeman. Freeman niwe bashaka. Wa mwicanyi. Yeah. Katorore ibyo birabaye. Tugaruka yitwa Hokkaido ni mu Buyapani. Mu majyepfo y'Ubuyapani hari agace bita Hokkaido. Ejo bundi naratembereye. For 3 days among people whose language I could not understand. Namaze hafi iminsi 3 ndi mu rugendo mpura n'abantu bavuga ururimi ntumva. Ni umukobwa tuganirira. Yet for all this time I felt eyes on me. Ariko noneho nari maze kugera numvaga ko byibura hari amaso ari kundeba. Some kind of danger lurking close by. Numvaga meze nkaho ndi kugenda ariko nanone nsatira ibyago. Mukobwa yazinze ibikapu akurikira umwicanyi bikundaniye gutyo. Ibaza ariko uyu mukobwa ni ninja yikurikiriye umwicanyi. Kumbe wa mwicanyi mu masaha yagenewe akaruhuko yibera ahantu mu ishyamba iyo nta kiraka afite aba ari kubumba. Ni umubumbyi by'umwuga. Nyine abifatanya n'akandi kazi. Ntago wakora akazi kamwe rega ngo kazagutunga i Kigali. Afatanya kwica no kugira ute no kubumba. Gaturore. Yeah. Abari kubumba aratuje. Umukobwa niryo shamba arimo. Sere namubwiye ati nyeneye wansanga kuri izi aderesi kuri iyi nimero itishyurwa. Ahantu yibera mu ishyamba n'umwicanyi. Umukobwa akomeje imbere yabonye wa mwicanyi Yesu Kristo. Umwicanyi wanjye. Bakobwa nabo hakurino. Uyaje gutanga raporo. Ati Freeman yatangiye kudusuzugura aje kumurega mu bayobozi. Ati umutima we wamaze kwigarurirwa n'umukobwa. Wa mwicanyi baje kumurega. Yasuzuguye amategeko yanze kwica umukobwa. Yaje kumurega turiya musore yatangiye gukunda umukobwa. Umutima wuriya mwicanyi Freeman wakagombye kuba ari umutima wacu ba Sons of Dragon. Nta wundi muntu yagaye umutima. Dore umuyobozi w'ababicanyi ni umukecuru shawe. None dukora iki? Abayapani batwatatse bica abantu bacu mu Bushinwa. Genda ubwire Freeman agende yice abo Bayapani. Freeman namara kwica abo Bayapani uhawe itegeko nawe ryo kwita umwica. Nyagasani ngo bagiye kujyana Freeman agende yice aba Bayapani bamwe babashoje intambara bica Abashinwa. Ngo Freeman namara kubica Freeman bahite bamwica. Uyu musore yita mwica n'inshuti ye Karidinali DJ Karidinali bamuhaye misiyo yo kwita mwica. Father, he taught you, didn't he? Yes. Yashano. But he taught me to see. Yazanye n'ikintu yabumbye amwereka ibikorwa. Look. Reba. This spot here. Urabona hano? That gives it its shape.
hano hantu ubona niho hatuma mbasha kuba nabona forume ndi bubumbemo ikintu. Niho ahera bumba mbega. The shadow places. Hameze nk'ari igicucucucu cy'aka kabindi. The darkness is as necessary as the light. Icy'ingenzi ariko ni umucyo. Yes. Yego. Musore. Abatuje shawe ntiwamenya ko ari urwicanyi. I am no more an artist. My name, my profession, everything is just a cover. Ibi byose nkora bitandukanye n'umwuga nahoze nkora, mbega nameze nkaho nabipfukiranye. Who would ever guess that the executioner of the sons of the dragon was just a simple potter? Ese ninde ari gukeka ko ubu ngubu nsigaye ndi umwicanyi w'abicira ba Sons of Dragon? Nahoze ndi umuntu wabumbaga ndetse ndi icyabamare mu kubumba noroheje ndaho. Ati byatangiye ubwo namurikaga ibibumbano byanjye nari nabumbye. Umusore waza ari umusitari mu kubumba bamuza bumba abantu bagakoma amashyi. Reka bakwereka ukuntu yatangiye ajya mu kazi k'ubwicanyi. Rero yakoze imurikagurishwa ryo kumurika ibyo yari yakoze. Uwo munsi yari yabaye imurikagurisha hinjiye ari June n'igikapu. Ari June hari abamukurikiye inyuma ye. Ni byabaye. Hari umugabo winjiye na ari June bamushombaguye ibyuma hari habereye imurikagurishwa ry'uyu musore. Ibintu bihita bihinduka vuba cyane byose mu buzima bwawe mu buryo utazi. Haje kuba ikintu ntigeze ndota ko cyaba. Hari habereye imurikagurishwa rye bamaze kwicira umuntu yaje kwagaruka. Part of me wanted to look the other way. Nashaka kubyirengagiza. Part of me wanted to look further. Ariko nanone wumva umutima umbwira ngo nindebe neza icyatumye uwo muntu apfa ari June. Ari June cyagiye bamushombaga icyuma. Between me and this man. Uwo mugabo ari June bamwica numvaga ameze nkaho hari ikintu kinkururira kuri we. Umugabo bamwica June aragapapuro yafashanaga mu kintu. Dead man's eyes are a curse to those who behold them. Uwo mugabo bishe June amaso y'uburyo yandebye mu byasaga nkaho ari icyo yambwiraga ngo nkore. I wanted to see into that darkness. Numvaga nshaka kureba muri uwo mwijima icyo yari yanazemo. Ari June bamwica uyu mugabo yararebaga ndetse hari agapapuro yari yanazemo hano. Ugira gutya arebe. Ntago ari agapapuro. Ni akantu yari yanazemo ndetse ni ka negatifu niko mwakitaga z'amafoto. Zimwe ugenda uganagura zikagabamo zikakwereka amafoto. Yaje kureba ayo mafoto. Amafoto aza kuyahanagura. Ni za negatifu zari zasizwe na June apfa. Umugabo yaje gufata aya mafoto ajya kuyahanagura muri studio. The picture showed the two killers I had seen in the gallery. Ati amafoto yari ari kugaragaza umugabo wari uri gutotezwa, akurwa amenyo, akubitwa n'ababicanye nari nabonye habereye imurikagurishwa bari bishe ari June. Nakomeje kubona tatuwaje zari ziri kuri uwo muntu ariko simenye icyo ari cyo. Katurore. I decided to go home immediately. Nahise mpanga to the police from the airport. Kujya kuri polisi ngatanga amafoto nkagaragaza ubwicanyi buri kuba, nava kuri polisi nkahita nisubirira iwacu. Umwicanyi atari umwicanyi barakwereka uwo munsi agiye kujya kuri polisi ngatanga ayo mafoto. Hari umuntu yagiye guhagurutsaho umukecuru bari bagonze, uwo muntu ahita amujomba igishinge mu ijosi. Umusore yari agiye kuri polisi kujya kurega, avuga ati nabonye amafoto agaragaza abantu bari kwica batoteza abandi. Wa mukecuru uyoboye ba Sons of Dragon ese amujomba igishinge aramusinziriza. Uwo munsi nasanze dore kangutse amanitse mu kibumbano. Nadutera umwako siturasamura. Yakangutse yisanga hano. Musore aho yarari batangiye kumujombagura ibishinge. Ibi ni ibyabaye. Bamujombaguye ibishinge. Ati
ati ugomba kutwubaha ndetse ukica uwo twagutumye. Niyo migambo bakomeje kumujomba ibishinge bamubwira, ugiye kujya utwubaha wice uwo twagutumye, ariko tuganirira ukuntu bamugize umwicanyi. Bamujombaga ibishinge bakamubwira tuzajya wica ku itegeko ryacu. Uwo munsi bamaze kumujomba ibishinge yakangutse yisanga muri hoteli. I was back in my hotel room. Nasubijwe mu cyumba cya hoteli. My neck hurt like hell. Gusa numvaga ku ijosi ryanjye inyuma hari kundya. What had happened? Nibaza ibyabaye. Why had I been kidnapped? Ese kuki nashimuswe? All I knew was that I wanted to get back home. Icyo nari nzi gusa nuko nashaka gusubira mu rugo ngo nigendere. Yarambaye aroga yisubirira iwabo. Yari yaje mu imurikagurisha mu Bushinwa azanye ibibumbano bye. Telefone yarasonnye. Hello? Allo? Son. Bamubwiye amagambo umusore. Open your suitcase. Fungura isako ivarisi yawe. Now. Nonaha. Yakangutse agiye gutabara ambwira ati fungura suitcase yawe. Antonio Rossi. Uwo mugabo yitwa Antonio Rossi. Antonio Rossi can smell the gun on a man. Uwo mugabo Antonio Rossi ufite imbunda guhumurirwa ukiri kure. With a knife. Niyo mpamvu ugiye kujya kumwica ukoresheje icyo cyuma. Uwo munsi bamuhaye komande ya mbere yo kujya kwica. Ngagiye kwica witwa Antonio Rossi. Barakwereka umusore yisaza hakunino. Uwo munsi nibwo yahawe itegeko rya mbere ryo kujya kwica. Bari bameze nk'abamushitsi. Bamujombaguraga ibishinge bamubwira tuzajya utwubaha wica uwo tugutumye. Avayo. Yeah. Hold on, cowboy. Cowboy urajye. These flowers are for the lady. Izi ndabyo nizo nshiri uriya mugore uri kumwe na bosi wanyu bari bazintumenye. Ako no kumbe bari guteka n'aka restaurant bari barimo kuko ishimwe kuba mari. Mr. Rossi. Yakwa Rossi. Flowers. Hano hari indabyo. Carrie. Onizo umukobwa muri kumwe Kerry. Kerry. Let me get back to you. Reka nze nguhamagare. Ivayesha. Musore yaje azanye indabyo bari bamutumye kwica. Ariko tubwira ukuntu yatangiye urugendo rwe rwo kwica. Be nice if you sent me some flowers sometime, Tony. Nimba utari we wanyoherereje indabyo ubwo nabandi. You two-timey bitch, I'll have those fake fucking Wa gikobwa ninde wakoherereje indabyo katari ngiye wazitumyeho. Who sent these flowers? Ninde wohereje izi ndabyo? Ahita mujomba. Kumbe muri za ndabyo batasatse hari harimo icyuma. Mama we, usara nuko yatangiye urugendo rwe rwo kwica. Hehe. Arahindukira. Bona bagiye kumurasa. Nagicupa ryuzuye kanyanga bitwika abagabo. Usara vayo n'icyuma. Bagabo. Nuko yatangiye urugendo rwe rwo kwica. Ni inkuru ari kukuganirira wa mukobwa bakunda kugira ati sheri nuko natangiye urugendo rwanjye rwo kwica. Ntabwo rwari urugendo rworoshye ariko twaje kubigeraho. Uyu mwicanyi yisha abantu akanarira. Yica abantu akarira ijisho rimwe. Iyi filime bayise Crying Freeman. Yeah. Akunino. Yavaga kwica akimara gukora akazi ka mbere bakamugarura hano kongera kumuforoma bamuhindure neza. Bakamukoreraho imitongero n'umukecuru hariya yisha. Hey. Umukecuru ushaje agakuraho ibishinge. Hey, turi inzara. Ntabwo twateganyaga kuri bujye kwica ngo ugaruke uri muzima. Ufite amaraso ya nyayo ya dragon. Wa mukobwa we na kwa musore ufite impano y'ubwicanyi kurimo ndetse ugendana n'urupfu rwirabura. Nyagasani. Bahise bamubonamo impano yo kwica. Ndetse ariya marira yawe uririye umaze kwica abantu twamaze kumenya ko ari icyubahiro uha dragon ari wo muryango wacu. Ndetse nawe ufite amaraso ya dragon muri wowe. Umusore bakongera bakamujomba ibishinge ariko bamuhindura bamubwira tugomba kuba umwicanyi wacu. Umusore baramaraga kumujombagura ibishinge bamushyira mu murongo mwiza w'akazi ko kwica bakaza kumuryamisha hano yambaye ubusa. Nyagasani. Ndetse bamuziritse n'iminyururu.
ntabwo byari byoroshye, ari kutuganirira urugendo rwe rwo kuba umwicanyi. ese watangiye ute ujya kwinjira muri kano kazi? akababwira ibyo ari kutuganirira. yongeye gukanguka ku mubiri we bamushushanyijeho ibintu, bamushyizeho ibitatuwaje, bamushushanyijeho. yahoze ari umubumbyi usanzwe wibumbira akajya kugurisha, ari umuntu usanzwe, bamugira umwicanyi. The witch had visited me in the night. She put a mark on my body iryo joro baransuye bakira ibimenyetso ku mubiri wanjye. to erase it. numvaga aricyo kintu kimbangamiye cyane. I would be so marked forever. numvaga ngiye kuba undi muntu byiteka. uyu musore ntiyigeze yifuza kwishushanyaho ibintu na bimwe ku mubiri nk'uko nanjye ntabyifuza. Your mind, your body. umubiri wawe, ibitekerezo byawe. His image marks you, Freeman. waje It is the image of your soul. n'imbaraga z'ubugingo bwawe. Freedom. ndetse ubu ngubu tugiye kukugira umuntu ugiye kubaho yibohoye, ariyo mpamvu ugiye kwitwa Freeman. Freedom is in the spirit, in the skies. ndetse kwibohora kwawe kugiye kuba nk'umwuka wawe ugiye kujya mu kirere ubane na Dragon wibohoye. Sustain you. Dragon nizo zagusigasira. I am Ko, byabanyita ko your guide. ndi umuyobozi wawe. You serve the sons of the dragons, the guardians of the Chinese people. ugiye kujya ukorera abitwa ba Sons of Dragon ndetse bakaba ari abarinzi b'ubwoko You bw'abashinwa. will obey us, our laws, our rules, our demands, for we own you now. You were born a killer. It is a power that belongs to you. I will shape it. I will make you stronger. I will make you faster. I will make you deadly. Our enemies will feel the dragon's claws pierce their darts. yarabwiye ati uwo musore avukanye imbaraga muri wowe, ngiye kuzityaza ntume wihuta cyane ubanguke ukora akazi ukomeye cyane ndetse urinde ubwoko bwacu bw'abashinwa. ubu ngubu ugiye kwitwa Freeman. ni umugabo ubohotse wibohoye kuko ngo umwuka we guhera icyo gihe wese ujya mu kirere kubana na Dragon. ni inkuru yaganiriraga umugore. sheri wirira siko nta nkweto buriyayo we, umwicanyi abonye sheri. buriya nanjye hari icyizere ntegereza nyuma y'imyaka 10 ariko nibwo mushaka. ubu muye muretse mwa bakobwa mwe, ntabwo mbakeneye nona. But don't you understand? God told you to kill me. ntabwo wigeze unyica. You didn't. ntabwo wabikoze. You fought them. And you won. warwanyije bukorera kuko utigeze unyica kandi waratsinze. bari bagutegetse kunyica ntiwanyica, uvuze ngo waratsinze. urutse umukobwa niwe byibura ubasha kumwumva. ni umubumbyi mu masaha y'akaruhuko bari kubumba. kumva uko yabwaniriraga umukobwa inkuru zabo, jya mbega umuhungu ntago akiriji, ari kuduteza umukobwa kwera amabanga y'akazi. yabwira umukobwa supervisor wari kuyumva ngo ni umugayidi we. muzanye hano. muzanye hano. hari ikibumbano gisa nka mikorojeni hariya kirera hejuru. uyavayo nukwiye kumuyobora. mamubwiye tumujyane mu kazi kanyu muhita umwica nakarangiza. We have been attacked. twatatswe. twatatse. reba hano. And here, urebe na hano. Ryuji Hanada has sent us a challenge. Ryuji Hanada yadushoje intambara. yabonye mu binyamakuru b'abashinwa bishwe, kandi bano ba Sons of Dragon ubundi ngo ni abarinzi barinda abashinwa. witwa Yuji yabashoje intambara, ari n'uwo yakasugutwe. They're setting you up. They want you dead. baragushaka uri umupfu musore. Freeman becomes the Yakuza leader. Yuji ubu ngubu yabaye umuyobozi w'abayakuza. Now. nonaha. oya. You don't have to go. rata wigenda wijya kwica umukobwa atangiye kumubuza inshingano. The Freeman, he serves the sons of the dragons. uri Freeman ukorera ba Sons of Dragon. Imo. 16 people died, Imo. abakobwa bagera muri 16 bishwe.
Yuji killed them and will continue to kill us. Yuji yishe abantu araza gukomeza yica n'abandi mu gihe ntari buze kumwishyira ngo tubonane. Anyone who can identify the Freeman must be eliminated. Ndetse ubundi umuntu wese ubundi uzi Freeman agomba kwicwa. The law of the Sons of the Dragon. Iryo niryo tegeko rya Sons of the Dragon, ni nko kumubwira ati nako gakobwa wakakishe. Will be at Shimazaki's funeral. Uyu munsi araza kuba ikiriyo cya Shimazaki wa musaza bishe. Tugaruke Tokyo, ni mu Buyapani mu murwa mukuru kuri Shimazaki Estate. Na hari inyubako za Shimazaki. Ari buze kuba ikiriyo cye. Ni wa musaza yiciye Vancouver. Uyu munsi nibwo bagomba kubataka. Bimeze bite? Katurori. Yeah. Baje ku kiriyo cya Shimazaki. Barabunamira ariko ku kikano kantu mutajya mukangurira ndatambuka ntimwunama ubundi biriya ni ibiki? Yeah. Mwishyire mu muco wo muri Yapani. Hey. Baje hano. Katurore. Kingura umuryango, hari igihe umuntu biba byaraciyemo byaraje gukemuka ku buryo no kwikingurira umuryango w'imodoka ubutakibishoboye. Bawukingura icyo gihe ntabwo uba ukikoraho ndetse ugatambuka bakunama. Ikote nambaraga uba ugifite ryo kuryikuramo kubera amafaranga menshi bari gukuramo, ntabwo uba wikoraho. Hari abantu tutikoraho rega, mpora mbibabwira ariko nimusobanukirwa. Uwitwa Savimba araguhamagaye. Arashaka iki? Aritaba. Taba telefone. Ni ku kiriyo cya Shimazaki. Bicara hano. Muzehe Shimazaki yishwe bari ku kiriyo cye. Niba wari ukuriye kano gatsiko yasimbuye n'uwitwa Yuji. Urambabara ntabwo ndi buze kuza kuri icyo kiriyo cyawe ni Savimba. Ariko kugira ngo nkwereke ko nkubashye ugiye kukoherereza abasore babiri bakubera abarinzi, ujye ubakoresha icyo ushaka nk'abakozi. Ntabwo nkeneye abasore bawe. Ryuji ndakwinginze mera abo basore babiri ngiye kukoherereza n'amaturo bagukorere. Sawa, ubwo ukomeje kubinsaba nta kibazo, abasore babiri bohereze ngo bazanye amaturo no kumukorera nk'abarinzi. Ni uwitwa Savimbi w'inshuti ye, kumbe bari bamufatiyeho icyuma bahita banamubaga. Uwo niko byihuse cyane. Uwo mukobwa mureke, uyamutunga imbunda. Uwo mukobwa wimwica. Uwo mukobwa rega nawe abazi amategeko y'abagizi ba nabi, ntabwo ari ngombwa umwice. Abazi ko atajya kuri polisi ngo aturege wimwica. Yimwicanye afite umutima mwiza. Baramureka. Freeman utangiye gucika intege, utangiye ko umunyantege nke. Asigaye ababarira abantu cyane kandi ari umwicanyi. Tugaruke ahandi ikiriyo cyabereye. Uyu baramuhamagaye baramubwira ngo bagiye kumwoherereza abasore babiri bamuzaniye amaturo ndetse bemere no kumukorera. Wa mupolisi nawe arahari. Polisi arahari. Nahabereye ikiriyo, turi Tokyo mu Buyapani. Baramuhagarika. Nari nsanzwe ndi inshuti ya Shimazaki, yabivuze mu Kiyapani mba nyumva. Bahita begerayo, uri inshuti ya Shimazaki. No kumva nyine ari umuzungu avuga Ikiyapani bahise bamureka caho. Aburiya kumenya indimi nyinshi ni byiza. Yari hakuno wari waje kumureba. Avuga Ikiyapani ntabwo nyumvishe noneho. Mundeke wa mupolisi yinjiye. Fayo. Hey, wait. You should knock on the door. Wagiye ukomanga mbere kwinjira. If I could, Ryuji, I would knock your head off. Gukomanga urugi nakomanga umutwe wawe wa muginga. Someone is going to have to pay for the massacre of those 16 Chinese. Bara abashinwa 16 wishara umuntu ugomba gufungwa kuko yabishe. Go find someone. Genda ushaka kundufunga. That's your job. Ako niko kazi kawe. You are my number one suspect. Niwe muntu wa mbere ariko nkeka ko wabishe. To do my job. Ngiye gukora akazi kanjye. I'm on your shoe. Ndagufunga tu niwe wabishe. Fata inzoga. What are we having for dinner tonight? Iri joro sabwo turi busangire iki? Umupolisi bigaragara ko abameze nkuje kwa karuswa kuko kuza bakubwira ati ndagufunga dore abantu bishwe reba ukuntu ngenza akabaje kwaka kabitugukwa kachituka kidogo.
a lot of people who would be very interested in knowing that. Come here. iyo rero yahamagaye barahaguruka haruje あなたのお友達を紹介してくださるのでしょう。ni umugore waje avuga ikiyapani narakibagiwe we. Let me introduce you to my wife. reka nguze n'umugore wanjye. This is Nida. uyu yitwa Nida. cya kigo se gishinzwe ngo yitwa Nida. Have we met, madam? mada twigeze duhurara. Why are you here, Mr. Nita? nyakubahwa Nida kuki uri hano? Problem? hari ikibazo gihari. Business and some personal business. hari business mfitanye n'umugabo wawe bwite. This is a female from me. But why you wait for him to come to us? none kuki uretse uyu mugabo akaza hano? An animal on the hunt is that much more deadly. kandi umuhigo yakagombye kuba ari wari uteye ikibazo cyane wo kujya guhiga Freeman. Just dozes in his lair. Meaning? We obtained a list of passengers departing Vancouver the day Eve O'Hara left the hospital. No, she was not any of those flights. Miss O'Hara was not. But yari koza impamvu Miss O'Hara wa mukobwa abonye umwicanyi yaje. alone, no luggage, fake passport. uwo mukobwa O'Hara ntabwo yaziye ku mazina ya O'Hara, yaje kuri passport ya fake. aza nta mizigo afite, aje mu Buyapani. ugomba kumushaka Nita. Have her photographed all over the country. amafoto y'umukobwa twayakwirakwije mu gihugu cyose. Emma O'Hara. She's with the Freeman. uwo mukobwa ari kumwe na wa mwicanyi Freeman. Wait. You remember what I said, Ryuji? uze kwibuka ibyo nakubwiye Ryuji, ko bagomba gushaka umuntu bafunga ufungirwa ubwicanyi bwabaye cyangwa bakamuha kakitu kidogo. I'll see you again. muko reka twizere ko tuzongera kubonana. arabwira umugore w'abandi tuzongere dusubire. Japan is a small country. ubuyapani ni igihugu gito. It is very large. ariko umuryango w'abayapani ni munini cyane. abayapani bafite ukuntu hano baba bavuga icyongereza. uyu nawe yaje kunamira Shimazaki wapfuye, yari yaje kwifatanya nyine n'umuryango wagize ibyago. ni Nida. yabonye wa mugore wa mugore wa Ryuji ari kongorerana n'umukobwa hariya. amaze kumwongorera sinzi ibyo bavuganye, yareba umugore w'abandi cyane. abakristo musoma Bibiliya murabizi ibyo Yesu yavuze ngo kuwitegereza umugore wundi. simubizi ngiye Bibiliya mba narayisomye ngizo za Korowani. n'ubusanga umwuka w'Imana uri kuri Roki. umugore arangije acaho. komeza imbere ni umugore w'umuyobozi uyoboye kano gatsiko. uyu mugabo akurikira umugore w'abandi. ni umupolisi yaraje kubateza ikibazo ababwira ati mwishe abashinwa 16 mugomba kubyirengera. akurikira umugore w'abandi. ubwo si byo ni ibiki? komeza imbere. katorore ngeze hano baramuhamagara muri aho. ari mu rugo rw'abayapani b'abayakuza b'abagomeshaho. ni umuryango munini w'abagizi ba nabi bitwa abayakuza. bivuze ngo uri wa mugabo ukurikira abagore. oya ngiye nkurikira ba bagore bifuza ko mbakurikira. sinshaka abandi bantu bo mu muryango wacu babona turi kuvugana. ngwino hano. sinshaka kuvuga kandi cyane nyegera. kumva ari wa mukobwa wongoreranaga na mabuja ajya ku ruhande. umugore yikuramo imyenda afata umugabo w'abandi ku ngufu. bahita babafotora kuko ubona nawe uri kumwe n'umugore wa bosi w'abagizi ba nabi yambaye ubusa. biraza kuvuga ko wafashe ku ngufu umugore wa bosi w'abayakuza. barahita bakwica. You see, Mr. Nita. wabibonye nyakwa Nida? Fumbling attempt at blackmail has come to nothing. kuba wari waje kutwaka amafaranga ngo utadushinja icyaha, ubu nanjye ndavuga ko wamfashe ku ngufu.
aho kugira rero ngo baze kunshinja ngo nagufashe ku ngufu nabikoze byibura banshinjiriza ukuri nzazira ukuri nazazira ibintu by'ibinyoma dore nyiri umugore ari hano hari abamuje imbere bazanye hano impano nyiri umugore Yuji kumbushe niwe wamwicanyi Freeman nta muntu n'umwe umuzi isura yashyizeho n'utwanwa iyi mpano tuyihawe na boss wacu Savimbi niwe yitubwiye ngo tuyizane baricara bari kuvuga ikiyapani mwitonde ndagisobanura barunama avuga izina rye n'umuryango akorera wa Savimbi igihe amaze awurinda yarabitegereza kureba harimo zahabu zaba zishyira ku ruhande arabitegereza ko najyaga nkubona nari maze igihe kinini ndi muri gereza imyaka ingahe 6 wari warakoze ikihe cyaha nari narishe witwa Mitsura Sande niwe yishe amaze iminsi muri gereza kurayo imbunda bakanga abagabo ntibikanga abantu bagabo zikari abicanyi banyoherereje we umwicanyi nk'uyu kumwohereza abagabo nk'aba batikanga rero aba bayakoze bahita babona uri intwari cyane nimwe bakoze imba nkeneye batikanga abagabo ni ugukuraho imbunda ukabona ntibanyeganyega mubazanira icyo kunywa sha bica ingwaga si ikiyapani bari kuvuga singisobanuye rero sindi mugenzi wanyu mubazanira icyo kunywa bica ingwaga mwirinde sida dusida yandurira muri ibi bintu rero muba muri aho gusa mwasamye njye na leta turafatanya buri munsi tubabwira ati mwirinde imico mibi mwirinde ibyaha byabageza mu kwandura sida ariko ntimwumva uyu ni wa mupolisi njyewe buri gihe icyo nshaka ndakibona bivuze ngo wari wapanze uriya mupangu wo kwica ntabwo ari weho ni Yuji nako ntabwo ari Yuji ni weho bivuze ngo urifuza kuba ari we wasimbura ukaba umuyobozi ukaba chairman w'uyu muryango urewe na Shimazaki We shall pay her a visit. hano baje kubasukira ya nzoga bari babatumirije Kanyanga Oji inzoga zaje inywa agira atya afata ikinini agishyira ku ikoti ni wa mwicanyi Freeman bamuhaye Kanyanga boss kugira ngo agwakaza reba kutagira ubwoba ushoboye no kunywa inzoga ibintu byo kuza utari iji ngo ntago babishaka fata Kanyanga ya yindi dafunguye umwana yisukayo uyu mwana kanywa usuka akazu kaberesha arangije itamira cya kinini nawe ngo turebe ko ufite ubunararinyweye sha kugira ngo abayakoze bagwakazi bari bakufite ubunararinyweye hano hari abantu bahabwa akazi nk'amabano kano kazi yagatsindira giti kano kazi yagatsindira abantu bafite ubunararinyweye mba nzi Gauchi yago kano kazi nago bakamuha uyu nawe amira ikinini kora mu ikote bakora imbunda buretse bose si ibyo gusa twe tunywa n'itabi noneho ikikoreka kakazi tukamenyereye kora ikibiriti anywa intore kumbe ya Kanyanga yari yayishunditse arayimutera mwicanye vayo kuri Yuji ngiye kumutera icyuma umwicanyi aragifata mambo vipi faya sasu nk'abari ku kiriyo barikanga twashwemo masasu iyo baramubaga barinzi bakuza barabamena mu nyubako yabo hasi bimeze biti aturore kura y'imbunda faya ku gikuta bashyira hasi kumbe no Freeman babonye
tatuwaje se wa Freeman arakwica akanarira. Freeman ari kumwe na mugenzi we. Masasu. Nibutsa zino filmu zikeneye uri i Burundi uzisanga muri studio yitwa Ali Movie Market ahitwa Kanyosha imbere ya Interbank. Abari i Burundi izi filime niho mwazisanga muri Ali Movie Market. Filime z'ubwenge niho zisangwa kwa Ali ahitwa Kanyosha imbere ya Intermarket. Mugabo baramubambye cyangwa ugahamagara kuri studio ya Ali Movie Market uri i Burundi 75 none 0106. Let's move. Tuvano tugende. Go ahead. We komeza. I'll take care of Ryuji. Reka Ryuji mbanze murangize neza. Nakubwiye ubaye uri i Burundi wahamagara ni Ali cyangwa ugahamagara kuri 0779 885594. Hey. Mbega ni Ali Movie Market bikazanye kwa DJ Ali. Sasa yica nyirano yaraje afata igisasa gishyira mu mugabo. Abagabo nabica nyibonye anashyize igisasa. Tell Satan I said hello. Fire! Sasu! Mu rugo wica nyirano gajya usha. Kandi ninjoro yambara fime. Bagira ngo ni zari leta bitanga impumyi irabasaba. Tunga imbunda umugore wa boss. Mugenzi wa Fayo. Now you die, Freeman. Freeman none nawe ugiye gupfa. Freeman nawe ugiye gupfa. Bari bambwiye ngo akazi nikarangira cyo Freeman yakuye imbunda itarasa ko atari cyo Freeman baramurashe. Gusa Freeman yaragiye kwicwa. Yararize umugabo warapfuye. Yaza kuri mugenzi wari ugiye kumwica. Bakoranye igihe kinini. Bakoranye igihe. Freeman. Yeah. It was my job. Karakazi kanje. To serve and watch over you. Kugukoresha ndetse nkakureberera. It was my job. Kari nakazi kanje. You broke the law. Warenze ku mategeko. Friend. Nshuti yanjye. You should have killed her. Wagomba kuba ari ishuri ya mukobwa. She turned you from us. Uriya mukobwa yaguhinduye umuntu woroshye. Ntabwo ugikomeye. Kubera urukundo ngo rwamugize umuntu woroshye. Abicanyi niko babibona. Kandi ahubwo urukundo rwamugize umuntu mwiza. Ukwere kuri ari kugenda wa mugore yakuye yimbunda. Yeah. Nakubwiye kano gafilime ndetse no kubufatanye bw'abafatanye bikorwa dukorana i Burundi. Aho mugomba kujya musanga filime nshyashya ku gihe ni muri Ali. Yorata. Inyosho. Harya bahita ku nyosho. Kanyosha. Ali Movie Market ahitwa Kanyosha. Abari Burundi imbere ya Interbank niyo studio niho mwajya musanga izo filime abari Burundi. Returned in the middle of the night. Yaje kugaruka amasaha y'igicuku ninjoro. Hidden, but I knew he was there. Ntago yesa nyereka ariko nari mbizi ko hari. Wa mukobwa ukituganirira Ohala. Our enemies were coming for us. Ndetse uwo musore rabizi kabanzi bacu bari buze kumukurikira bakaza. Umukobwa. I was not alone. Ntago nari ndi njyenyine. Yeah. May I help you? You are Imohara? Niwe mukobwa bita Imohara? I am. Ni njyewe. You know what's good for you? You cooperate with us. Ugiye gukorana natwe? We just might let you live. Turakure kubeho. Boss afayo. Yoshi. Umukobwa mwe mumundekeye we. Kombe mu nzira kuri cyakirwa aho bari. Katorore. Kono yaro tabako yameta njane. Mwana mageda. Alayo. Kobwa ari hano bamuzengurutse. Turategereza ba boss bacu baze we. Bari hano. Kumbe mwenyewe nyiri umugore ari hano. Mwambi kuwa mbere. Manu ubwo ibyo ni ibiki? Ibi yarashwe. Mwambi kuwa kabiri bamusanze iwe. Ku kirwa mwambi kuwa gatatu.
Hey. Yeah. Yeah. Ushyira inyuma ye. Abicanyi bapanuye ni ku bwinshi. Cyakirwa umwicanyi Freeman yakoreragaho kizengurutse. Bakizengurutse. Bimeze bite? Umugore wa Yuji yiyiziye mabuja yafata umukobwa azakure no kukirwa afungura urutare. Kumbe uyu mugabo ahora yiteguye dore intwaro zikiri mu mashashi. Mama we. Hehe. Katurore amuziye kura y'intwaro bucece mu gace bamekuja umebapata. Hiyo ni Swahili na izungumuza 5 kwa 5. 5 kwa 5 baje ari byo yaregeye hakuno ni ibisasu ni ibiturika bya bisasu feni intwaro uramubona ariko yajwemo faya y'abagabo. Hey, saranganya amasasu n'abamwatatse Japan bamwatatse. Freeman ni umwicanyi witwa bita ba Sons of Dragon. Hey. Yeah. Bicanyi ni benshi ku kirwa. Masasu bakakaribuni ku kirwa cye. Fire. Yeah. Turitsa abagabo. Nta mikino iri hano. Bimeze bite? Yeah. Hey. Ariko bareba neza cyane ari hejuru yabo. Parika nabi. Masasu. Mugabo. Fire. Sasu. Hey. Abarundi muri Burundi nukujya Kanyosha niho filime muzisanga muri ari movie market imbere ya Interbank kwa ari niho muzajya muzisanga. Ambasaderi wanje hariya niho mba nazishize. Erega nitwa karere k'ibiyaga bigarubu. Yeah. Katurore. Polisi avayo n'imbunda bararebana. N'umwicanyi ntajya avuga ntajya aseka byaramubabaje. Baramurasa umwicanyi bamushyiramo. Hey. Avayo ni Nida. Tunga imbunda. Kobwa tora imbunda hano. Arasa umupolisi winyicira umugabo. Polisi bamushyiramo. Manuka nabi. Yamanutse sanse nika parika muri Muvezari. Yeah. Dore umugore w'umwicanyi yaje. Umugore wa Yuji. Uyu baramurashe. Uyu yararashwe. Yeah. Sherifata inkota sibyo maze ukora akazi kose ushinzwe. Buri y'umugore agushyigikiye mu kazi ukora hari igihe urugo rutera imbere. Umugore aramushyigikiye muhaye inkota. Sheri jya gukora akazi wahamagariwe gukora kura y'inkota. Bararebana. Ece bakura y'inkota. Abayapani ku nkota turabazi. Usora vayo. Bimeze biti. Kuri Bushido. Kiki kumenyo. Kaskosi wimbagira umugore arabaga. Bimeze bite? Iyi filime yasohotse muri iki cyumweru kiturimo. Iki nyine yukuvayo Capoeira. Makada Kaskos baga uretse mwana we uretse nambura n'inkota ye uyinijoga tube tuyikoresha kandi kazi. Bandi baracyaza n'abayapani mambo vipi mwana arerekera hejuru y'inyubako ku mategura baga. Mama we dore umwana ukuntu parika. Nayizanye ni za filime z'isi
gera hano bagabagabo uretse wapi squatter wapi squatter inkota uretse tukunda bacabiranya tangira mukagunira arabavangira umugeri baramubaga wakore baramubaga buretse korera cya cyuma akinaga mu kirere. uyu mugabo ni umunyamibare aracanga icyuma yakinaze mu kirere umugore aturuka inyuma aragisama aramwakira Toma nyiragwe Toma nyira uyu mugabo afite imibare ahita yifunga kandi bya bindi ngo murifunga gusa ibyo dore ukuntu umwana baca hagati y'inkoto zabo mama we bamwise yo ukuntu yifunga uramubona ariko yo uyu mugore bamujombye icyuma ahantu habi karaga inkota Freeman ni umwicanyi umwe ukorera abitwa ba Sons of Dragon agatsiko kanini k'abagizi ba nabi ariko ugasanga umwicanyi nukuramo icyo cyuma urava amaraso mpaka upfuye. You will report that it was Yo the Potter who killed Shuru Shimazaki. ndagira ngo ugende ubwire abo mu muryango wa Shimazaki ko napfuye. The Hakushin Society. ubwire na Hakushin Society. Was some past dispute. Today, we fight against the men of the Hakushin Society. ntabwo nshaka kuzongera guhangana n'abagabo muri Hakushin Society. To fight him bravely. He died. uza kuvuga ko narwanye mfite umutima ukomeye ariko nyuma bikaza kurangira mpfuye. Want me to help you disappear? uragira ngo ngufashe mu kubura kwawe. And you will forget us. oya umureka munyibagirwa nanjye mbibagirwe ntabwo nzongera kubata kandi agenda ntangira ubuzima bushya. O'Hara. ngiye kubana n'uyu mukobwa bita O'Hara wowe genda utange raporo ko napfuye ntabwo muzongera kumbona. cyuma rero reka nyigukuriremo kugira ngo udapfa. abaza uburyo yagishyizemo afite ukuntu akigukuramo ushobora kucyikuriramo ngo ukava amaraso ugapfa. yakibukuyemo buretse mba nzi ibyo nkora. asezeranye n'uyu mugore. uyu mugore agenda avuga ati Freeman yarapfuye. Live honorably or die miserably. urahitamo gupfa nabi cyangwa kubaho mu cyubahiro. urahitamo iki? reka ngume ku cyubahiro cyanjye mbeho. ngo urahitamo gupfa nabi cyangwa kubaho mu cyubahiro. uze ngo uyu mugore yiteguye kujya kubeshya ko Freeman yapfuye. uyu musore nawe byibura biramufasha kuva mu kazi k'ubwicanyi ntibazongere kumuhiga. agenda yitangirira ubuzima bushyashya ari umuntu mwiza muzima ari umubumbyi yibanira n'uyu mukobwa bita Emma O'Hara. cyane ko uyu musore n'ubundi ubu bwicanyi atigeze abwifuza cyane ko nta n'uzi isura ye. abazi isura ye yarabicaga. umusore sasa umupolisi yagize uriya muginga ntago yagenda ngo atubaneho ntago yambanaho. umupolisi azanakura imbunda amurase mu mugongo. oya njye ntago namusezeranije ikintu na kimwe. polisi baramurasa. umugore muyakuze ariko njye namusezeranije. uyu mugore aba yakuze ubundi iyo baguhaye ijambo rye bakagusezeranya ati iki kintu tucyemeranijeho ntabwo bisubira ngo baguce inyuma bakugambanire. ubwo nyine bari bubikore nyine bakunda icyubahiro cyabo ndetse bakirwanaho. kandi umuntu urenga ku ijambo rye buriya nta cyubahiro kiba kirimo. umusore yafashe inzira asiga aturikije cya kirwa aho yari atuye ajye gutangira ubuzima bushya atari umwicanyi abana na Emma O'Hara. ndetse yari asize atanze raporo atumye uriya mugore wa Yuji atuzagenda utangariza isi yose ko napfuye mu cyubahiro narwanye witwa Freeman yapfuye kugira ngo yibereho mu buzima bushyashya. icyo gihe twafashe ubwato turerekera tujya gutangira ubuzima bushya. They will keep searching for us. Their code of honor demands it. icyo gihe ntawe ugomba kuzakomeza kuduhiga twari tugiye gutangira ubuzima bushya. nuko byagenze. I've been afraid of death. And whether we live or die. burya watinya urupfu
ubaho ariko n'ubundi bigeraho ugapfa. Bafashe inzira barerekera, na filime yacu nuko igenze, ndetse bakitaga kuba Young Freeman. Wowe wumvaga ni Kimomo ni Rocky, kuba ari Burundi mbafitiye ishami nahashyize, hari ambasaderi wanjye witwa Ali imbere ya Inter Bank Kanyosha ahitwa Ali Movie Market. Niho muzajya musanga izi filime. Ciao ciao Imana bamugisha, ndabakunda cyane, tutazidi kabisa. Ciao ciao.